ele pasia sa kula fo ele kula fo fai o le ko fa fiofi mai le mafai o nga pasia sa mea ele mara malama tangata tau fu pepa servan dei lau fionga le taitai o le tautua Samoa. Pe fu san wham talanga wha pea o mautu pe whatino ia consultation so ia po whatatanoanga le o tu komiti tua i no fu mafionga. A le aua o pe o whina ngalo malo e pasia le tulafo. Nona lala ngona wha pea o teime whai ele i ungo e tulafo tau wha ofine. Ina ia paise palo ta fo ile tau wala au. Le lau mau o le memo moa ele pasia sa kula fonga le kula fonga fai o le kau wha fiofi mai le mawhai o nga pasia sa mea ele mara malama tangata o le mena ngā kakau o nga o kua mawhai le soalau purenga lea mangkua vo ile malosi ma le kulanga e kawa kele le pasio kula fongo le ongo le kele o sofa inga le e fakingo e loia e le socioloia e kau onga makua mala malama le wa yo o ya la ko ele mkua ele mala malama la fe mai la ko e me fai nga sui i lo aku la fe nga luenga e fa kingo me e fa pe fa kingo le e langa aku le maka upula ya ka ale ke u ale mele maku ya ka inga ia lo ia e fina ngalo o li mo fai pule o ngu me ku malo ele sanga ai el fa pupu o e o mai ya mangaku ia ele mal mai langa ele sa fai kongo ni fongo e ui ua makai marke kele yo sofa makai e o el fa sa mo ke vai kwa fa le mal malama le e o el fa le nga upu fa le lo el fa le nga upu ale kulanga la nga mai ele ai se si fa kalanga e me fai ngo ko faia i lunga ko fa mangingonga ale sa fa msingsini kwa mangingo la ko mai ka kau onga fa kingo pe le sala pra o voila ele kulanga o le fengo al paloka ele ia msanga fi au ia i merga ele ia msanga fi au ia sai ko kongo ole el palme sai ko kongo kasi dale ka ko le va il palme ai le ma lamba e procedures fa palme